asumdwe ena mede ba wo mfie mu ena omonte so ene day wo se na Yesu ene asuafo no eto nsa didiye na empo osoma asuafo no se won kokromu o na onko hyehyɛ enioma wo de beye na wo de be celebrate Passover no na empo woni ye ne sutie na emra asuafo no esan wachi baa no na Yesu waje akonwa adamu na oka kire won se mu baako ena ebeyimi ama na empo oka se ni onimi to nsa didie ena obeyimi ama me na Yesu bompaye eda Awurade ase ena ofa bodo bubu mu no se we ni me honam ena ofa bobensan so ede kire se we ni me moja obe nya sansem we Matthew 26, Mark 14, and Luke 22. Bible, and now so fair idea. Easter represents so many things, but one theme of the season is that of a new beginning. Same remono. You know, brain beti mesuya. Na dia dimu pa ye ahyase foforo. Just as a jamwa me kaise enansa me se me vana na so na me te ko hwa me jam wana wo keten na wana ebrebre na me bo modi asese onko gu ba bia o hyewo kakra bebe na otwenie na me hwa na moinam wana anyini wotubiri ka kopa ekura che no sa na woni pa so wote te bia bia wo mu bia se wunyini na utimechi ekura wo nipa ekura ye bone nipa ekura eye empo aswodne nipa ekura ehawo eye ntro onipa ekura hawo ayetemodene na empo wotan ne ahoye a se nkura we na se oda no ho agamo ache won enipa ekura ati ufie aye katasehye krono na empo se wo mu ade a unni mraso se ekura we na se obomoden a eche no Yesu wu sori no wan sori ama se sabi nkonya bi na oyie. His resurrection was not a miraculous event but a sign that no matter how difficult or dark our situation can be, there's always hope or renewal. Oko wo mu, wo sori no, boshe bi o de share ne se, emfa ho te bi a wo mu, se de aye dim bia no, kan ne ke. Se kemeba. Dwene Easter ho se, emra Yankopon ema on second chance. Ye ka second chance a, bia no bebe do na adwan se asi da bi. Botimi apa akade, apempaibo apenyansa apanamuntuo papa na watime aye manaye febium. Easter means your life can resurrect again. Ade bia wo abrabo mu no ebe sorry. Every mistake you've made, every regret, every lie, every sin, Jesus has taken them all to the cross. Waba wontro ene wahubra ene warefo na aware nyina wabo na asendua wabo nsam nom no ena edubo na wonom no wabo na asendua and Jesus ka kire on there say wasan sori bi mo no na sori every sa na manemu, and he gave us the power to rise above our past and embrace a new life through him. Osenyoma atwa mu nyina yenya mu nya ne ya aka entromre akohwebra ensabro adubone nom entro ose maboni nyina asandua mu na me sori na mama enda foforo ene dey minu aba na minu aba mai ade ba ko na me srew wo ya brantia na yapanimu. You face so many pressure and challenges, and sometimes you feel like you must fight and win battles. But Easter is a proof that God is always working behind the scenes to give you a fresh start. And pray home baby. Adwumaden de ye, nyansa na muntuo de ye, papayo de ye, na ne nyina akire no. Ma onyame nya ochidom hene. Wasode. Wawu. Akwa samado. Wagu asamado animase. Mekata mo wu ye na bonsama ye party. Yakunwe 3 days. 2 days yakunwe no mo bo se no mo bo enwom bo de me mbo aka sama bo benyom. Na bonsama sorry ne oyi franka ya senwe da to so me nsa. Osemwanya masan ede enidaso abrada sama. Masan de empo enhira bada sama. Onyame ndaso nya wo diane.
nyame nhyira ɛma wo so na wabrabɔ mu ɛnyɛ new beginning wawade mu no sikasɛm sakramu mmra mu na ɛnsi ye na nyɛ pɛ ye na mede gya wo na makra wo na mede onyankopɔn asomdwe agya wo onyame ɛntena